ding pui namte ka chenila ka lo lom le ve ka che u veina chuan pastor chhona bu phek za le som ni na changkhan koron chhiar do na ka chhiar ma in ka thuziak toite ka lo chhiar ka lo sei le lok nge buma ko om hian min bum tu ka dem lo bum thaya ka oma wangin manin en fia nan ka mangso ka ni ti swal ka nei hian ka thin rim lo film khurna ka nei pha ani dikni a ka shat dikle si lo hian fam kim lo ni ka in mu le ka in mu le fauna zirtop nei lawa nun man hi alo ni nge hring nun hi ni khate kha chhiar le ni chu le tu na chuan ka ron chhiar chhun zom le par paranga minung chona sinot le kha te pastor chona kha a pension nuwa kum khat dang roi bel le ani a chuta kaushan le khathon chu ani na angin tar langta ila heti lai Presbyterian Church of Mizoudis chika apui pa te chu moderator Reverend J.M. Lloyd BABD Secretariat Mr. Chalnun and Mrs. Liana Chezaral Mr. Muka Statistician Mr. Chongsi ka BA Chu Reverend Chona of Dar Long Pastor Dutak Sino thu angin pension puitlinga kaltur inita a zawrama chanchin tha puan darna le kaushan enkol na na kum das lai I tho nuwa sinotin a pastor te chol hun tura arwat bi hun birwat retire age chu fakom takin ilo thlingta a chu wangin April ni khat sang zukwa somnga le pariat atang hian chuan pensiona chol to tur ini a amai ro chu rongbol tu in deilo na awangin nakum sang ka zukwa somnga le pakwa sinot thleng chuan roile ri tura ti ini a re-employ chu tlom ngai taka ipum ngei kan bai se tuna hian kan zoram kaushana thoktu upa te chu kan thla ta mek che u a in rong bol na hlutak kha tu na kan ni anga min hlang kai tu ani sherengin kan ngai sang em ani kan lalpa Isua Krista khongai ni in ithlaraw ne na omro se kan lalpa Isua Krista khongai ni ithlaraw ne na omro se dam takin Krista ta na itho puite moderator le secretary in ming anzia chu reverend chona of tlungvel rongbol pui du tak kan kaushang rongbol na pui ber kaushan enkol na arin taka thokin ichol hun chu ilau tong ta a he rongbol na I tho hun chung khan zawrama chanchin tha adar zawin kaushan athang na se emema hengte ngei tua hian nang le I rongbol pui te na tho chu pathian in mal asomin a hlo thlin tir ani nge ti alanga chu wangin pathian ne na lom thu kan soi ani kin tun nu a thangthar kaushan enkol zel konga po hian ishat puina le ichan puina kan langai zel dona chu tiang ata chuan rong I bol thin pathian chuan thlaraw le taksalama mal somin vur zel chero se dam takin Krista kaushana I unaute si pazona moderator heta hian puipa te chu moderator Reverend si pazona BD Reverend A Robert MA LLD retired secretarian upa chalnuna Reverend mal lalsoma BD Chezaral Mr. Muka Statistician Mr. VL Zai thanga BA BD ti ani ti swal palnge ani lekha number hi 1966 sangka zakwa somruk paruk sinot number 4 1st December sangka zakwa somruk paruk ti ani tlat nupui na ile pastor chona hi a pension nuwa po rongbol in a chuak reng maya sangka zakwa somnga pariat kuma anupui asun hu hian a fanulal zui thangi chuan apa chu nupui nei turin atur chena itar chak lau nu po a tuam hlom tu tur che imamo alom ti in atopa chuan rem chang tak a lo omin thang suakinen anin bia sak a alo rem ta hlawa ani nen hian in koprem takin anin naya adom hlum tu ani tareng ani fa ero an nei law pastor upa liang khaya pastor chhona upa lakni an thlala ka ni hi kalautar lang do nem nei te hi chuan alung phuna thu in ziak kan pa min hmangai tu pastor chhona kumsa ka zaria somriat pariata alo pianga pathian kaushan
pathian kauna sha in sanga skwa som panga a Christiana a in pe a kum sanga skwa som paruka baptisma achanga sanga skwa som ni le pathuma tir kauna a thok chana sanga skwa som thum palia pastor ani a kum som thum pasari rongbolin kum sanga skwa som ruka a pension akuta nu patuak sangkha zakwa som sari pasari anin naya mi sang nga zaruk som sari pakhat a baptist sanga skwa som thum pali achanga sanga skwa som nga pasari a in larna mu a ala phwate Christian hlabua achuang rinom taka rongbolin ni somni pani thlali sanga skwa som sari pasari a kumsom komi ni in lalpa ne na acholta anupui thang swaki afate lal khumtiri lal zui thangi eichi el biak zawa lal chan himi eichi thlang loma lal zui liana lal shwai liana tu te somnga le paruka nei phun tu eichi el biak zawa tinu pa phun ni somni le pani thlali sangas kwa somriat pani nun reng na thuruk pastor chhona taksa chu ni somni pani thlali sangas kwa somsari pasari kha na lo cholta a arwang hi thlungvel veng thar kaushan biak in kom chaka phumani sangas kwa somsari pasari a thi ni chu kan pian ma dei ni chu mo lo thi ni ma se biak in sak that le thina wang khan achangin chung khungani a tuna hian biak in kom cha ra om apathian thu soi changa nun na charta te atong chaina awanga damna changta te awang te ama kal thlanga pathian in nun danglam apek te awangin hriat rengani a tun thlenga kaushan hauzinga thlarau thiang limangam padring na na sul sutu ani ti puin soita ila aswal om lave ram kalsiam tura in thlanpui om apiangin in larna burun lar thar chin le party tinina anta nei thei chin te hi amaka ramro rel na veitu pathian in lar na thu te hi anung rengani rong a bol sak a pathian fakna hla siam te hi mi vel tu wanram min tingai tu le nun kong min ko mu tu ani renga ama mu tur om to lo ma se asul nu a thu le hla ti anung reng don ani in larna kan chhiar chan to do na hi ka chhiar ngal don nge ni a angai nom chho don na samai sia thu toy te ka soi ga ka ti top de do na mun le in larna hi ka chhiar don hian uluk le zwala soi ka duwa soi bel tur kha ka nei nual don boka chuwang chuan pastor chhona kha a pension to nu a khanin kum khat dang le an roi bel ti ka chhiar khan ka thin lunga thil pakhada ron langa mase ka soi tur kha ka soi le lo jok mayang chul lawan ni mai thaya chuwang chuanin thuma shwai hi kan chiaranga in larna pastor chhona chanchin zia na buwa hian in larna kha atel ngal theilom ni ti a min zot tu an tam hle a chutnon le ka tum hian pastor chhona tupa upazoram thanga hne na kalin he thu hi ka thlena ani chuan idu chuan telro afam kim sot dona sin ati a lom takin katela enlars edison kati phata ani katel don po hian a chul lo lai pe chena a om zia ti bo chuang si lawa kai toy ka ril ruka ma se in larna ani miawa wang in kaya lo khoi dang lam chi rol ani lo ti ka sha a ani na angin katel le ta vek zo kani achanchin kim changzo ka ziak ani tak awangin in larna bu malama achanchin thlem ziak ero kha chu ka tel talawa in larna lawin channa tur atangin chan ani ta ani pastor chhona hne na pathian in larna hi chi sang sanga shilfia le soi luai luai ani renga arau pui le a hun laya mi chen khat nui zat le dau kha nima se tuna chuan mi te ngai ven le chui zui ani ta zel ani hi chiar tu te tan hlok na om ngei ka be se si lai zona lalpa tharau thiang lim kalau man fu na hei ale pe ka koron chiar turani a tuna chuanin khatilai thleng kha karon chiaranga karon chiar tu na karon chiar atang ringot pokhanin shithia manga pastor chhona bu hi zol nei dang te ziak lo ang takin election in thlandona pianga an soile shillok na chi sang sang a shillok na an shilfia dan kha ain ang lo vek mai ani e amaro chumi zongzong in an ngai vena chu kai pu in nakina in larna karon chiar huna khan keima alal pana min sha tir dan ang te kha midang asya tir dan nen ai in ang kher lo thai ani
chuwang chuanin a enge dik lo ti hi chu khua rein a lo la shil dawna chuwang chuan keipon uluk deuhin ka rawn chiarin ka rawn sawi ve le zel dawna hun thawl zawk te kan han nei anga voini tan chuan kha te lek kha ka duh tawk anga ka channel te min lo hlut saka min lo ngai thlak sak thin tu te chunga lawm thu ka soya a thei phei chuan min lo share kwal sak ve ula like le subscribe te khamin ti sak ve ula comment te po kha in thlashung lo ula chuan voini tan chung kha ka ron du to kanga ale peka chuan in larna ha ka ron tiang tun laia chung ko chanchin han soi zo ila ka fa te exam lai ni a ka fa te pali hi pakhathi balvatika a hian exam me ka pakhathi class 2 exam a pakhathian 11 a exam a pakhathian 12 a exam boka chuwang chuanin ka buai ve de uleka ni tin pon ka ron chiar theilo mai theya chuta chuan min lo she thiam sham turin ka ngen chu a ka channel te min lo hlut sak ve thin tu te in om ti ka hria a achang chuan SMS te phone call te poin ka lo ngai thle reng zel ania ron chiar chhun zom ro ti te nom thina kalom em a khang khami pahni khat legina chongkam tha min lo zui kha kaloma tin lo langai thlangai lo te in omani po in min lo ngai thlak sak turin ka som che o min lo ngai thlak sak thin tu te zong chunga khan lom thu ko soi tak zet ani in zawai in ni man nuam vek ule